Moj prijatelj, koji me zove generacijom moja, najavljujemo promotivno prodajnu, ekskluzivnu izložbu revije, unikatnih otkačenih i neobičnih naočala na putu Split, Stivan, Split. Marinero, Marinero, znači jedinstveni comeback ili povratak uz prodaju naočala, ponudu i priču što nas je sve to tokalo ovih 18 godina, znači od 98. pa do ove, to je skoro 19 godina života vanka sustava, svih zakona i svega onog što je bilo legalno i što bi za normalnog čovjeka trebalo biti legalno, znači da ima i socijalno i mirovinsko i da se neko brine i da postojiš i da imaš di leći i da imaš di spavat. Ali čudni su putovi Boži. Hvala Bogu na svemu. Mom kapetanu koji je otišao napraviti svoju turu i skoroj promotivno prodajnoj izložbi, akciji dosad nezabilježenoj u Splitskoj luci. Normalno, sjetimo se i potonuća Splitskog Jugo Amerika 60, nije bio 45 ni 50 nego 60. I to je po prvi put službeno potopljena Juga. Znači ja sam direktni autor potonuća Juge, pozdrav nekad davno poznati u novinama podvučen i potpisan od strane novinara, molim lijepo, hrvatski jenki Vinko Gvozanović. Federico Vicenzo. Sul mare Lucica! Sveta Luce, moli za nas.